Gdje hoću? U grad. I svoja si prodao, sva. Svi. Kad ću doći po jaja? Doći po jaja, malo se zije. Ne znam kad će biti. Mogu da sad osvoji. A? Slabije koliko će nose. Slabije zima, ja, period. Reci mi, gdje boraviš? Preko... Tu. U selu. A, ti si u selu ovdje? Ja. A, ti si u selu i ovdje, ovo ti je kao tvoja ostava. Ma je ovo pomalo. Iziđem subotom, nedjeljom. Super, evo mi došli malo da snimim ovaj dio ovdje prelijep. Ja bih rado nešto od tebe kupio, da održim ovaj život na selu. Kažeš da ste političari iznevjerili, da te narod ne iznevjeri. Ama narod nije zavađen, nego su oni zavađeni. Ne zavađen, nego iznevjeren, da te ne iznevjeri narod. Ajde daj mi nešto mi prodaj. Šta ćeš? Ajde šta nudiš, šta je najbolje? Ima džem, ima med, Od čeg džem? ima od špurka, ima od dunje. Jesi ti pravio? Joj, Dunja, brate, Dunja, vjeruj. Ne, ja više špurak. Ajde daj mi špurak. Evo probaj. Da vidim Dunju. Daj da ja ću par. Gledaj Dunje. Stani bolan, ovo krastavac. Ajde ti otvori. A? Pa krastavac. Ovo samo kod tebi. Ima? Ne da, Što mirše, šta je ovo? Dunja bola. da uzijet ćemo svakako da probam. Slobodno ti. Ma, brate, vjeruj mi. Ovo je prva liga. Jesi ti radio ovo? Ma s čerkom. Dok ti si nadgledao. Jesi ti nadgledao? Ja. Jes? Može. Koliko je para? 12. 12 marki. Evo. Od Šipra kreš.